Slav, êvar baş, hevanno hûn tev bi xêr hatin. Îro çawa ku hûn dibînin weşana me taybet e. Bi hevalê hîva xweşnav re mîro weşanek hevbeş çê dikin. Hem di YouTube'a wî de hem jî di YouTube'a me de bawekê zindî tê weşandin. Ev ceribandina yekêm e pêkanî. Niha min dît di rûpela wî de jî bawekê zindî derket. Ev cî kêfxweşiyê ye. Piştî vê ceribandinê em ê dem bi dem tiştê wisa çê bikin, pir xweş dibe. Hem bi vî şeklî hem şopînerên hevalê hîwa wê bikaribin me bibînin, rûpela me bişopînin, bibin abone û her wiha ê me jî îmkan çê dibe hevalê hîwa teqîb bikin, bişopînin. Çawanê hevalê hîwa? Gelek spas, spas ji bo înîsyatîfa te, înîsyatîfekî pir baş bû me. Ev ceribandina divê em piştgirî bidin hebû. Niha birêya Facebookê jî ez bawer dikim weşana zindî heye. Ama ez aniha peyamekî ji me re hatiye bi rêya Twitterê X. Ez bawer dikim çê nebû ne mesele ye. Ez ew ê rakim. Hevalên ku di Facebookê de li me temaşe dikin ji kerema xwe re eger bikaribin warin ser YouTubeê li me temaşe bikin ji bo fayda me ye, baştir e. Eger hevalê ku nû pê hesiyane ku em YouTube çê dikin ji xwe çi xweş. Ez dana biya rakim evê de di X'ê de. Baş e. Niha hevanno îro bi hevalê hîva re me dixwest em çi guftûgû bikin. Yek elbet hilbijartinên Başûrê Kurdistanê bîstê cotmehê pêkitin piştî deh rojê din hilbijartin pêkitin. Heta niha ji ber ku sê çar cara hatibû taloxkirin ji ber hem pirsgirêkan meseleyên siyasî, meseleyên teknîkî ên hilbijartinan niha rewşekî hesas heye. Herkes li bendê bû gelo carekî din hilbijartin dikarin werin taloxkirin. Yan jî rewşekî awarte çê bibe ku ev hilbijartin ji nûva dîsa betal bibin. Ev wisa em di nava tirsê de ne sibê du sibê wê çawa be. Niha em tev dizanin ku eger PDK hinek hêza xwewan da bike ev bandor li dewleta Tirkiye dike ew ê bikevin devrê ya provokasyonekî pêk bînin yan ew ê encama hilbijartinan nas nekin rewşên wisa jî heye tirs û fikar hene. Hîwa niha em bi qasî çend xebasa hilbijartinê Başûrê Kurdistanê bikin amadekarî çawa ne pêvajoya propagandayê dest pê kiriye her du alî yan jî pir alî derdikevin ser wan erebeyan propagandayê xwe dikin. Tu çawa dibînî? Tu dişopînî? Ez dişopînim yani li gorî şert û mercên Kurdistanê tiştekî heta niha tiştekî normal e, tiştekî pir ecîb nîne ji xwe partiyên Kurdan gava ku dikewin propagandaya hilbijardinê li rojhilata navîn bi giştî wisa ye lê li nava Kurdan de hinekî min ew zêdetir dît. Yani hemen propagandaya hilbijardinê Kurdan jî wek ya Türkan yani لەسەر بنگەها کیکی خائین بکە کیکی هیچ پوچ بکە لەسەر vê bingehê dimeşe yani programên wan ji xwe programekî wan nîne yani berastî jî yani slogan hene lê ji bo ku milletekî neşiyare û milleteke napirse jî ka ew sloganên ku hûn dawêjin çawa pêktînin yani dibêje ez we zengîn bikim çawa me zengîn dike yani tu çawa me zengîn dike an jî em ez gendaliyê yani gendalî corruption yolsuzluk bi Tirkî jê ra dibêjin fesadiyê ez ê ji holê rakim tu fesadiyê çawa ji holê radikê ma fesadî ketiye nav mala te li nav polîtbîroya te de heye fesadî nebe yek kes betera namîne û kar naka yolsuzluk hevalê tê do jî wê dev ji te berdida ji bo ku partî li ser bingeha gendaliyê yolsuzluk hatiye avakirin ji sala notû yekê bi wî rengî yani yadinê jî hilbijardin li Kurdistana Iraqê berastî maneyekî wî nîne li hemî rojhilata navîn maneyekî wî çawa nîne ez nebêjim ez hilbijardinê bi temamî bêmane nakim lê ez bi çavê gel lê binerim nek bi çavê rewşenbîrekî rojname nivîsekî bi çavê gel tu lê binerî li rojhilata navîn hilbijardin maneyekî wî nemaye ji bo ku çi maneyekî nemaye ji bo ku li rojhilata navîn me tu care nedîtiya sîstemek bi hilbijartin bêguhortin guhortin li rêka hilbijardinan ava nabin
يعني جارنا بارتيك دچ بارتيكي تنيتي لجهرتنكي جوهري چنابه او بارتي سيستما خوسا تشيكرنا يعني بارتين هري باجي مثلا ها للروج آوا هەڵبژاردن چێ ببێ ئەنا کەسە کورسیان زێدە بینێ دکارێ وێ بنگەهێ بگۆڕینێ ئەز ناخوازم بگۆڕینێ لێ پرسیار دەکەم ژ بێ بێ فامکردن نەکارێ بێگۆڕینێ یعنی وسا نابە زەحمەتە لە هەمی جیان هەڵبژاردن حتا نەها گۆڕتنێکی جەوهری و جدی چێ نەکریە لە ڕۆژهەڵاتە ناوین گۆڕتن هێزێن ڕێبازێکیش بۆ مەشکوکردنە هەبوونە خۆیە بله گۆڕتن لە ڕێکا دەرڤە هێزێن دەرڤە مداخلێن دەرڤە گۆڕتنێن دنێ پرانی ئاوا بوون ئانجی سەر هەڵدان مینا سەر هەڵدانێ بەهارە عەرەبی و تشتێن وسە یعنی گۆڕتن چێ دەبێژە ئەو گۆڕتن باشن ئەن خراپن ئەو تشتێکی دنێ لە کوردستانە عراقێداژی وسایە یعنی نەها ملیۆنێک و نیو کەس ناوێ خۆ نەنویساندیە یعنی لە ناوا 2 ملیۆن و نیو دا ملیۆنێک و نیو ئەنجی ملیۆنێکی نێزی ملیۆنێکیان بێژن ناوێ خۆ نەنویساندێژ بۆی هەڵبژاردنێ کارتێ بایۆمەتری و دۆکیمنتێکی سەرەکیە ji بۆی تو بەشداری هەڵبژاردنێ بکەیت دەرنەخستنە ji بۆیش دەرنەخستن ji بۆی باوەڕیایی پێێنینە چما بچە هەفتەیەکی خۆمەژوورکە و بچە فلان دائیرێ ئانجی بچە بەغدای بچە هەولێرێ vê کارتی دەربخە ناکەی ئەو ناکەم وێجە کینە ئەو ناکەن ئینسانێ وەکی من و تەنە ینی ئینسانێ بێ ئالینە بێتەڕەفن و ئینسانی ئالیگرێ گۆڕتنێنە ئالیگرێ باشیێنە لێ هێڤیە دە باشیێدا نابین ئێکو ئەو کار دەردەخەن خۆ ئامادە دەکەن ji بۆی هەڵبژەڕێ دەوارە یاساییدا کینە ئەوێن کو لە سیستەما گەندەڵیێ یا پارتیاندا فایدە دەبینن موچەیەکی وێ هەیە معاشەکی وێ هەیە ئانجی پارتیە ئەو لە دائیرەیەکی دامەزراندیە پارتی ئەو کریە چ بێژم مەئمورێک لە دائیرەیەکی ئانجی هەنێک موچێن پارتیان هەنە دەبێژن تۆزوبا ئانجی دەبێژن بندووار بندیوار موچەیە بندیوار دەدەنوان ئەو ژی هەیە یعنی موچەیە قاچاق دەنوان ئەمە فەرقیە هەڵبژاردنێن ئیساڵ ژەیین بۆری هەیە وسا خویە دکە قەنەبە هەیە ئیساڵدا لە هەڵبژاردنێ ئیساڵدا وەک بەرێنینە یعنی بەرێ ئینسیاتیف دەستێ پەدەکێدا بوو ینی بافێل تاالبانی گوتنەکیوی هەبوو دەبێ هەڵبژاردنێن بەرێدا بەریا کووت و بچی ماچێ بەریا کووت و دەست بە فوتبۆڵێ بکەی ئالیێ هەمبەری تە 11 گۆڵ کردبوون و تە هێژی گۆڵک نەکردە مەبەستێوی چیە 11 گۆڵ 11 کورسیەن کۆتایان یێ بەناوێت تورکمەن و ئێزیدی و فلان و بێوان و بێوان و هەمووژی ئەو کەس هەگەر و ئەتنیکێوان تورکمەنژی بە لێ پەدەکە بوون ئەو ڕاستیەکە ینی پەدەکە بوو ئێزیدی بوو لێ پەدەکە بوو تورکمان بوو پەدەکە بوو سوریانی بوو کلدانی بوو لێ پەدەکە بوو ناوەڕۆکەی خۆدا یعنی 11 کورسیەوی هەبوون یادنێ هەرێما کوردستانی یەک باز نەبوو لە گۆڕی وێ بازنێ ji بۆی و دەنگێ پەدەکە لە دهۆکێ پڕ زێدە بوون چ کرەبا چ نەکربا دیسا پەدەکە کورسیەن وی دشون 45 و 41 دە هەڵبژاردنە ئیساڵدا ئەو تشتانە هاتنە گۆڕتن و 305 کەس و حەقێوانی دەنگدانی نێوبەرێ دەنگێ خۆدا بوون و پڕانی وانەژی کوردێن تورکیا و کوردیان سووریا و ئیرانێنە ئەو حەقش دەستێوانجی دەرخستن نەکارن دەنگ 350,000 تشتێکی وسە حتا 400,000 دچە هیوا هەم ڕاستە کەسێن کو li ser sînor dijîn hem hemwalatiyên Tirkiyeyê dikarin batına dengê xwe bikarbaniyan û hem jî kesên ku mirina wan hatiye îlankirin li ser navê miryan dikarbûn rast yanî bavê min berê digo li ser navê bapîrê min çenca dengdana û bapîrê min jî 20 sal bû mirî bû yanî li ser navê wî deng dabûn ji ev hemî firqiya hilbijartinên îsal e ya din jî qasê ku em pê hesin komîsyona taybet ku bi van hilbijartina de eleqedar dibe li Îraqê pir ciddî xuya dike hemî dadmendên komisyona neha komisyona Iraqê komisyona Iraqê berastî jî ew çavdêrin ew dişopînin yani berastî jî dişopînin berastî qanûnî kar dikin yani mirov nekare bêje hema li gor xwe an jî ji partiyekî ditirsin an jî partiyek dikare telefonekî ji wan re veka bêje hevalke hinek xatirê min bigire filan filan tiştekî wisa nîne
تو نكاري هر كاس نكاري تلفوني وان بك بريا حرتشتي تلفوني وان جنيني حتى تشتكو أزد زانم أو حاكمين بغدادية يا ساين هالبجاردني الريق دخلوا تشتنوسا تلفوني واني دستينينه تلفوني الدنيا جي لبن كنترولا استخبارات عراق هدايا يعني تشتكي وسايا او بيجو ما تشتي باشن يعني تشتي خرانينا لو ماجي دفي هالبجاردني دا كوميسيونا هالبجاردني هريما كردستاني كو بري جاليه بارتيان دا صلادار هادو افاكرن اف كاري بنينا كوميسيونا بغدادي كاردكا يادنيجي يعني بيجومان بشتي مرنا جلال طالباني تشتكي دنهاتيا جورتن بري جلال طالباني جبويكو شان مسألة هبون يعني شر ناب خوي بتاقد ببو شر ندخواست نفرت لشر ناب خوي دكر بشيمان ياخد درخست بو و دقوت جغيني شارجي تو نكاري بپدكرا تشتكي بكي جبويكو هاگر چین جی وڵاتی چین بە پەدێکەرا بچە هەڵبژاردنێ دیسا پەدەکە سەردەکەوێ قەنەعەتێکی گوسا بوو لۆماژی ئەو چ کرد بوو پێرا سازیا بوو یعنی ئۆزلاشمە بە تورکی پێرا دەبێژن ئۆزلاشمێک پێرا کرد بوو کو کورسیا سەر و کۆماری عراقیش بووی مام جەلال بێ یا دنێژی کوردستان ژ بووی پەدەکێ بێ نەها مام جەلالژی نەمایە وەفات کردیا زاڕۆکێوی ئەو خەمێوان نینە کورسیا سەر و کۆماری عراقی ژوارە پڕ خەم نینە یانی دیسا دەستێوان دایە لێ کەسێکی مینە مام جەلال لەسەر ناڕوونە و نەک ژبووی حاضر نینە تعویزێن پڕ مەزن بدەن پەدەکێ ئەو ژی هەیە یادنێژی سەرۆکێنەها سەرۆکەکی گێنجە بێگومان گێنجی ژە اختیاران هەوێنگی ڕادیکالترن کێمتر کۆنسەرڤاتیڤن ڕۆڵ دەبێت ئەمێ بدۆمینن ئەس دێ بانک لە هەواڵی خۆی فێسبووکی بکەم و شکرەمە خۆرا وەرن سەر یوتوبێ vê derê weşana me bawekê zindî ser YouTubeê bişopîn û baştir e ez na Facebookê bigirim bi destûra we û paşî em vê derê bidomînin ez aniha Facebook xatir jê dixwazim hevan o kerem ku were ser YouTubeê armanca me jî ew e niha Facebook çû baş e niha em mane vê derê ser YouTubeê em ê behsa ڕەوشە داویە لە تورکی jî bikin helwesta ku bi pozisyona Devlet Bahçeli dest pê kir paşê jî Tayyip Erdoğan piştgirî daye Dem Partî çi bersiv da kecekê çi bersiv da û ber bê ku derê ve diçe em ê jî hîva bipirsin em hinek sohbet bikin sevê meselê lê helbijartinên Başûrê Kurdistan em bidomînin niha bi qasê ku hîva ji propagandayê diyar e rawşa yenekê çi ye bi hêz xuya dike lê belê pozisyona bafil Lahor yani hin kes li bendê bûn ku ew werin hemberî hev heta şerê çekdarî dikare dikarî bû çê bibiya ama baş e ku çê nebû hin kes li bendê bûn ku wisa dijberiyekê ciddî çêbe ama çê nebû niha rawşa yenekê çi ye hêza wî zêde biye gelo yani ڕەوشە یەنەکێ باشە هێزاوی هەنێکی زێدە بووە و حەماسەتێک دەناوە یەکێتی هەنێکیدا هەیە کۆمی سەرهەف کردە بە قاسێک و لاهور بەرێ بزاوا گۆران پشتڕاژی لاهور گەرچی بەخۆ دەرکردن لاهور دەرنەکەت لاهور دەرخستن ئینسان حقیقەتێ بێژە حتا دەربە لەسەرکردن و دەربەیە لەسەرکردن دەربەیەکی غەیری مەشروعە نەڕاست بووژی لێ بە قاسی وێژی مرۆڤ دکارێ بێژی ماڵبات پارتی کۆمی سەرهەف کرد ژخوا کەماسیە پەدەکێ ئەوە پەدەکە هەنێک تەکتیکان هەنێک استراتیژیان داتینی پێشیە پارتیان هەنێک ماینان دخێنا و پارتیان ئەو ماین پشترا بەوی دەتەقن پەدەکەی بەرێ دگوت ئازێ کەنگی بکارێ بم پەکەکێ و یەنەکێ و حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران بکەم ماڵبات پارتیا ماڵباتان ئەزێ قازانج بکەم ئۆسمان ئۆجران دەرخستن پێشترا ئۆسمان ئۆجران ئیدی جودا بوو نەکاری بوو عمر ئۆجران خواستن دەربخەن پێش دیێ پەکەکە ئەس باوەڕم لە هەمبەری وی تەدبیری خۆ گردانجی دەم پارتی ئەس نزانم کیژانێ لە ناوە یەکەتێداژی هەمان تشتکردن ڕێخۆشکردن داکو بافێل تاالبانی دەربە لەسەر لاهور بکێ یانی دەستپێکێ پارتی دەستپێکە ینی لاهور و بافێل لە هەفکردن وەک دوو پسمام و پارتیە ئیدارە بکەن هەردووژی ڕۆڵێوان هەبوو دەما تاالبانیدا
لێگاواک و تاالبانی چوو ئیدی ئەو ڕۆڵ هەنێکی یەکسانکردن پەدەکێ یعنی هەنێکی ڕێخۆش کرد ji bo ku ew derbe çê bibe bafêl derbe bi ser Lahûrda bike bi ser pismanê xwe ji bo ku partî bibe partiya malbatekî ji bo ku malbatê Lahûr Şêx Cengî wek beşek ji xwe nedidî niha li ser malbata Talebanî kî hakima malbata Talebanî bixwe malbata Xezûrê wî hakim malbata İbrahim Ahmed malbata Hêroxan û پەدەکێ ڕێخۆش کرد ji بۆنا دەربەیەکی وسا مەسەلەن میناکێویی ئارگومنتێمە چنە ئارگومنتێمە ئەوە گاڤک و دەستپێکە دەربەچێکردن سەرۆکێ ئانتیتیرۆر ji destê Lahûr derxistin بە مەرسوومەکی ئەو مەرسوومکی دەرخست نێچیروان بارزانî دەرخست ji bo ku serokê antîtîrۆر tu bigorînî pêwîstiyata bە مەرسوومەکی serokê herêmê hەیە serokê herêmê gerek ew kes me nêçîrvan barzanî kird roja yekemîn de yani mirov dewr de dibîne ku پەدێکە ڕێخۆش کرد لە هەمبەری وێ داک و پارتی ببە ماڵبات پەدێکە چما دەخوازە پارتی ببن ماڵبات ji bo ku ew sa difikirin malbatê herî mezin li Kurdistanê ew in malbatê din eger hebin jî malbatê biçûkin malbatê Ocalan ma kiye dû darêwanî fistaqê hêv nîne ma malbatê İbrahim Ahmed û Talebanî çi ye tenê li Sulêmaniyê li mehelleyekî hepz bûne ew wisa difikirîn lê xuya dika newis wisa derneket ew mayîn bewan da teqiya niha bafêlek hatiye êdî rast û çep nas naka pir tund e hemasatê wî pir bilind e û gutarên wî gutarên çi bêjim agir têda ye îva karakterê bafil wisa ye ew ji zû ve wisa ye yan divan demên dawiyê de di hilbijartinan de hêza xwe ji derekî din digire ji ber ku hem karakterê wî hem axaftina wî pir dijwar e pir tûjdar dike dijberên xwe karakterê wî wisa ye berê da bafil şexsiyetê wî wisa ye şexsiyetekî hendekî hemasiya sert e hemasiya tiştekî got rast û çep nîne dikê gotnê xwe tî nece lê ew nayê wê meعنayê kes li piştînîne yani li piştê bafêl Talebanî muesseseyekî mezin heye û ew muessese pir bihêz e jî tecrübê wan hene wek min got malbata İbrahim Ahmed li piştîne İbrahim Ahmed ji sala 64 ve بە barzaniyan ra di nava şer de bû heta mir jî ew tu caran tewîz neda heta nexwast li Kurdistanê bimre li London mir neçû Kurdistanê cenazeya wî birin Kurdistanê heta ji bo ku Mam Celal be malbata barzanî ra li hev kir piştî îtîfaqa Washington 1999 İbrahim Ahmed tekiliyên xwe be zavayê xwe Celal Talebanî ra birîn qut kirin yani tekiliye wan nemabû lê ev zarokên wî ji aliyê malbata İbrahim Ahmed ve mezin bûne pir bavê xwe nedîtine berastî jî bafêl jî yek ji wan ye lê wek min got muessesekî pir mezin li piştî yek Latîf Reşîd e Serokkomar Mêrê Metawî ye Şahnaz İbrahim Ahmed e kesayetiyekî sekûlar e û hinek evê wî netewî hene fikrê wî netewî hene yani her çar parçeyê Kurdistanê tiştê tekiliyên wî jî xweş in be partiyên ra be PKK ra be partiyên Rojava ra tekiliyê pir xweş in be partiyên Kurdistanê Îranê ra jî tekiliyê wî rastî pir xweş in û xanmekî henekî li hemberî mala Barzanî ew jî henekî tund e di heman demê de ez bawerim li nava Iraqê de li nava Bexdayê de jî hinek kes hene şêwiriyê didine bafêl Talebanî Quba Talebanî hinek însanek helîm xuya dike sakîn xuya dike ew birayê bafil e ne wisa Quba Talebanî birayê bafil e birayê biçûk e tesîra wî çi ye di nava yenekê de ez bawerim tesîra wî kêmtir e lê ji aliyê malbatê û hem ji bo pedekê ew yekî meqûltir e ji xwe hazirtî wisa kirine heta niha jî ew hazirtî li ser masê ne bafêl Talebanî ji bo ku însanekî sert e û birayê mezin e ya Celal Talebanî ew dest bide çekûç û çekûçekî li serê Lahûr Talebanî bide Lahûr Talebanî derke û piştî demekî
قوبات طالبانی بێشناوی ji bo ku قوبات طالبانی کەسێکی ku ڕەحەت دسازێ بە کوردی دەبێژن دسازێ یعنی ڕەحەت ئۆزلاشمە دکە ئۆزلاشمە دکە بافێل نەوسایە قوبات وسە یا دنێژی قوبات هەنێک خاڵێوی زەعیف هەنا یعنی قوبات چەند ساڵان ئالیگرێ مەسرور بارزانی بوو حتا هەنێک پێرادکردن یعنی لە ناوە یەکێتیەدا پۆلیک بیرویە یەنەکەی ڕابوو سەر تەلەڤیزیۆنێ گوت کا قوبات ما تەکریە جێگرێ ئالیگرێ سەرۆک وەزیر مەسرور بارزانی منە گوتی هەرە چامتای نێچی مەسرور بارزانی ڕاکە یعنی حەنەکەی خۆ پێدیکردن یادنێ هەنێک خاڵێوی لاواز هەنا دەماک و ئالیگرێ مەسرور بارزانی بووە هەنێک پشکێوی هەیە بیانی بەشێوی هەیە ژ گەندەڵیە و ژ فەسادیە ئیداریدا مەسەلەن کۆمپانیایە قەیوان هەیە بە پارەیە پترۆلی دزی هاتی ئاواکردن خۆ کۆمپانیایان مەزن یە پارتیان هەمی هەردوو ئالیجی بە پارەیە پترۆلە دزی هاتی ئاواکردن بجا تو دەبێژی دزی تو دەبێژی حرام ئەو هەڵبژاردن لە دەستێتەدایە ئەو دەدەست ئەو یعنی ماڵا بارزانی هاسانکاری کردێ ژ بۆی قوبات طالبانی ژ بۆیوان هەنێکی کەسێکی معقولترە هیوا تولبەندی گوهرینێکی چێ ببێ حکومت بکەوێ دەستی یەنەکێ نا ji bo çi min ez ê sedemêwî bi kurtasî vekim yanî ji xwe pedeke dêdîsa kursiyan zêdetir bîne rast ew 11 kursî ji destê wî çû nehabûne 5 ji wa pêncane de sê dikewin destê wî ew kursiyên kotayan da lê dîsan jî li Hewlêr û li Duhokê lê dê yekem bibe ya dinê pirzgirêkek heye ji bo yenekê yanî dibêjin handîkapek heye ji bo yekêtiye niha yekêtê dikare dengê însanê wek me qazanj bike însanê serbixwe însanê non partîzan însanê partîzan nînin an jî însanên gohartinê dixwazin an jî însanên ku 30 sala li sîstema kurdayetiyê mexdûr bûne tenê karê wan ew e tenê tiştê ku berwan ketiye nisîbê wan bûye bêne Ewropayê li fabrîqeyekî kar bikin bê xwîndin bimînin bê tiştekî wan nebî metrekî erdê wan nebe mûçeyekî wan nebe di nava zêrê da lê tiştekî wan nebe însanê wek me yekêtî dikare bû wane qazanj bike lê qazanj nekir ji bo çi qazanj ne yekêtî ne partiyên dinê muxalefetê pedekê qazanj nekirin ji bo çi qazanj nekirin yani tiştekî ku ew bigorînin nîne tiştekî ew bigor gelo ew tiştekî dibêjin ku em bêjin ew kurdayetiya heye tenê ji bo rehînegirtina civakeya nabêjin ew tiştekî dibêjin ew alaya Kurdistanê yê pedekê ew ê ku avakirine ew alayeke tezwîr e yani sextêya ne alaya Komara Kurdistanê hikayetî ku ew dibêjin Mala Mustafa Qazî Muhemed li Komara Kurdistanê dayê destê Mala Mustafa û gotî ew ala amanetê tebe û filan û bêwan tiştekî wisa nîne yani min li bernameyekî da vekiriye li kanalê min YouTubeê de bi kurmancî heye bi soranî jî heye tiştekî wisa nîne lê ew muxalefet tiştekî nabêje gava ku pedekê kontraktê 5 salê bi Erdogan rakir kontraktê naqanûnî ku petrolê bifroşe Tirkiyeyê muxalefet dengê xwe nekir rast e bebê îznê muxalefetê hatibûkirin lê gerek bû muxalefet maseya parlamentoyê şikeran diba tiştek wisa nekirin yadinê ji bo helbijardinê kîjan muxalefet dengê xwe derxist kes dengê xwe dernexist yani dengê xwe dernaxin ew jî digotin bila abûriya serbexwe abûriya serbexwe çi ye abûriya serbexwe em Bagdayê talaq bidin yani tu li ehmeqiyekî wisa binêre em Bagdayê bawêjin talaq bidin bara Bagdayê bidin em ê herin petrolê xwe bi xwe bifroşin bifroşî kî difroşî Erdogan ew naqanûniye Amerîka ji te qebûl nake Ereb ji te qebûl nake Îran ji te qebûl nake Ewropa ji te qebûl nake qanûn û hîç mehkemeyek çima tu mehkeme ji te qebûl nakin kîjan kesên ku dibêje ez dijî pedekê me gotnek li ser vê yekê royekî kir heta partiyên ku li beşên dinê Kurdistanê ne royekî ne PKK ne Hizbî Demokrat ne Komala ne PYD li ser vê yekê tiştek negotine tu caran li ser van tiştane tiştek negotine yani mêjiyê Kurdan mêjiyê pedekê
مرۆڤ دەکارێ بێژێ دەسەری هەمی کورداندایە بە ڕەنگێکی پرزگرێکە کوردان بە پەدێکی ڕاچیە پرزگرێکە کوردان بە پەدێکی ڕاتەنی ئەوە گاڤک و پەدەکە لە دژی دژمنێوان بە ئاریکاریە دژمنێوان دکا گازنجە و گازنجێ خۆ دەکەن تەنێ ئەوە ئەوژی نەڕاستە یعنی تو نەکاری ببی مخالفت ئەو مخالفەتی ئەردۆغان وسانە تو نابێ مخالفت لەسەر بنگایەکی حقوقی و یاسایی و دیموکراسی و مافێ مرۆڤان و شەفافیەتی ئاوا دەبێ ئەv لە ناوە یەکێتی ئۆپۆزیۆن نەکرد یەک یاد دەنێ گاڤک و ناکەن گاڤک و عینی تشتی دەپارێزن ئەس چما بچم هەڵبژاردنێ کاک بەدران چما ناوێ خۆ بنویسم چما دەنگێ خۆ بدەم ji bo tiştekî nabînim yeketî ew tişt kiribiya dikarî bû kesên wek min qazanç kiriba û dikarî bû dengê xwe kiribane çil kursî 10 kursî ji pedekê birivan hikûmet tek danin lê niha yeketî tenê hinek kursiyê wî zêde dikin pedeke jî hinek kursiyê wî kêm dikin dîsa pedeke diba hikûmet û hikûmetê pêk tîne lê pirsyar dewr da ewa gero Mesrûr Barzanî dîsa dibe serok وزیر آن جبهه که مسرور بارزانی دیدم مسرور بارزانی دا حکومت و مکومت نما پارچه بون چه بو قطب لشما با ترکیه دی بجن جم سرگرایی پر زیده بو تکلیه پارکن همی خرابو بریا مسرور بارزانی کیمه که بجی تکلیه پککه و پدکه هبون تکلیه پدکه و یکیتیه هبون دم مسرور بارزانی تکلیه قط نما تشتک نما حتی آری گریوی جدستیوی رویا قوبات طالبانی جدستیوی رویا او ساله که 2 ساله جوینان چه نکن با آری گری خو نبینه یعنی خوینه هفدو دمجن پرسیار اوه پدک سرکت لشونا مسئول کی حاضر دکا گلو چوا چه دبه زاروکه یکم یا مسعود بارزانی چند سالن داهنانه دکا یا ترمه دکا جبوی که کروی جیوی بگره ئەف چوا چێدە بە دەوەردا پرسیارەکە کو ئەم نەکارن نها جوابی بدەن باشە هیوا نها ئەم هێدی دەرباسی مەسلەیەن باکوورێ کوردستانی ببن لێ دەرێ پێواژوەیەکی ئاشتیە یانجی پێواژوەیەکە لە هەب هاتنێ نها دە ڕۆژەوێ دەیە ئەv هەفتەیەکیە نیقاش لەسەر تێکردن من نوچی ئامادەکردن ئەس بخواسی چەند دقەیەمان نوچیان پێشکەش بکەم دەربەرەی باکوورێ کوردستانê de ka ji cem te mirov çawa li van meseleya dinêre wekê numune mesela îro çi çêbû hem pêşniyaza baroyê Amedê heye di derbarê vê pêvajoyê de baroyê Amedê pêşniyaz kiriye ka mirov di qanûnan de di destûra bingehîn de kîjan guhertinan pêkbîne ev ji bo fayda Kurdan e di lehvatînê de dikare fayde bide vê pêvajoyê mesela dadgeha cezayê bilind ez pêşîviye ji were bixwînim Dadgeha bilind a Tirkiye 9 sal cezayê Selçuk Mizraklı erê kir Selçuk Mizraklı bir siyekî adara 2019 bu şaredarê bajarê mezeniyê Amedê lê 19 tebeqa 2019 li şûna wî qayyûm hatibû tayin kirin 9 sal 4 meh 15 roj cezayê girtîgehê lê hat pirîn parêzerê Mizraklı îtiraz kirin tabî wê demê daireya sêmîn ya cezaya dadgehê bilind 9 sal û 4 meh 15 roj cezayê Mizraklı erê kirin Partiya gelan Wekevî Demokrasî Dem Partî li ser biryarê daxuyaniyek nivîskî belav kir got ev ne biryareke hukûqî ye biryareke siyasî ye di serî de gelê Amedê li cem Kurdan li cem raya giştî hukmê vê darbeya darazê tune ye Selçuk Mizraklı niha li girtîgeha Edirneyê li cem Selhedîn Demirtaş di aynî hücrê de ne niha baroya Amedê ez wê jî ji were pêşkeş bikim biviya we nîqaşê me wê germtir bibin baroya Amedê tekildarê Pirsgirêka Kurd rapora çareseriyê belav kir baroya Amedê îro di jîvineke rojnamegerî de rapora ku ji 6 rûpelan pêkitê behsa pêşniyazên hukûqî yên ji bo çareserkirina pirsgirêkên maf û azadiyê yên Kurdan dike dibêje serokê baroyê sernavên sereke yên raporê eşkêrekirine ew jî evin Di derbarê girtina partiyên siyasî de mesela qayyûm perwerdeya bi zimanê dayîkê destûra bingehîn çawa were guhertin nasnameya pêkhateyan gelek mijarên din pêşniyaz hatine kirin wekê numune dibêje mafên herî bingehînên Kurdan hatine sînordar kirin çareserkirina pirsgirêka Kurd wê bibe qonax heke ku ne tenê Kurdan wê fayde bide tevahiya Tirkiye jî ev çareserî
تنه به دستور بنگهین آنو بگوهرنین برفره ancak mümküne yani dibe ki despek eğer destura bingehîn de guherinin ciddi warin çekirin ev dibe despek divan demin Davîd ji ber govendên li ber stranên Kurdî welatî têne girtin cezal wan tê birîn polîtikayên qayyûman astenkirina şiyariyên trafîkiyên bi Kurdî tişmiştên wisa nîşaneyên polîtikaya inkar û redkirinê ya di pirsgirêka Kurd de pirnema paragrafekî me wî jî ji we re bixwînim ji bo misogerkirina van mafên sereke naskirina nasnameya Kurd jîndarkirina çanda Kurdî hewciye di çarçoveya belgeyên mafê mirovan ên navnetewî de serarastkirinên destûrî û qanûnî bêne kirin ji bo dabînkirina daxwazên wekî hemwalatiya destûrî perwerdeya bi zimanê dayîkê xurtkirina rêveberiyên herêmî divê standardên mafê mirovan ên navnetewî bêne pêkanîn hemû mafên bingehîn ji aliyê qanûnî ve bêne misogerkirin ya esas ev e hîva pêşniyazê de li şûna hemwalatiya Tirk di destûra bingehîn a Tirk de ev çar xalên destpêkê bahsa Tirkbûnê dike herkes Tirk e divê ev pênaseya hemwalatiya Tirk ji holê were rakirin li şûna wî hemwalatiya Tirkiyeyî were bicihî kirin ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd destûreke bingehîn anû li ser bingehekî azadîxwaz demokratîk ku hemû beşên civakê digire nava xwe pêk were ev Tirkbûn radike çixwe esas mesele ev e ama Tirk hasasin li ser vê meseleyê ev dibêje mecburiyet e û tişta din jî pêşniyaz dike ev dibê di çarçoveya qanûnê navnetewî de be kîva mesele ev e te çi jê fehm kir ji xwe dox Ehmed Peldad mêvanê me bû me berfireyî behs kir pêvajoya nû dest pê kiriye gelo dest pê kiriye yan jî xapandineke ez fikra te me re xikim tu pêşî ser vê mijarê fikra xwe bîne ziman hîva ev demekî dirêje heye rûya çardeya meha çûyî meha neh meha september min dewir da layfek ava kir û min got du sê roj beriya neha hevdîtinek telekonferansek di navbera Ocalan û çiyê de yanî PKK'ê de hatiye li darxistin û di heman demê de hevdî yanî telekonferansek jî di navbera Ocalan û hêzên Sûriyayê Demokratîk an jî Xweseriya Demokratîk min nekarî bû wê yekê zelal bikim an jî herdû hat bû li darxistin devan telekonferansan de ji aliyê yek dû hevalan de hinek narezayî hatibûn diyarkirin jî wê demê êdî li ez bawerim 7,000 kesî temaşe kiriye lê nêzî 100 sixêf û dijûn ji min radan gotin te ew agahî yekî got te ji mîtê girtiye yekî got te ji qedep pê girtiye yekî got nizam te ji kê girtiye halbikî min ew agahî li hundir vegirtibû li hundir vegirtibû berastî jî li her du ciyan jî min girt û min du caran jî tek kes li ser kirt ji aliyê kesên dinê ew jî gotin tiştekî wisa heye lê xeberê me li detayê wî nîne yanî demekî dirêje diyalog bi Ocalan ra heye ew diyalog tu caran nehatiye qutkirin lê hem diyalog heye hem jî tecrîd heye yanî ev di nava hev de hatiye meşadin çend salin bi wî rengiya yani çi dibe ji civakê veşartî tê kirin belkî jî mesele ew e pirsgirêka here sereke ew ki haya min jê tune min bi xwe nebîstiye hîva lê belê tabî dewlet diçe îmraliyetê normal jî zindan dibin kontrola dewletê de li vê derê tecrîd wata ku tê behs kirin têkiliya Rêzdar Öcalan ji civakê hatiye qutkirin mesele ew e yani civak haya wî jê tune ye rast e tiştekî wisa heye Ocalan jî demekî dirêje sedema ku tê hatiye tecrî kirin ew ku godarî dewletê nake dewlet dibêje hinek tiştan ji wî dixwaze ew nakî yanî gerek mirov vê yekê jî bibîn yanî neheqiyan neke ez bixwe pirsgirêk dibînim hereketek ku serokê wî di zindanê dabe û ew hereket temamî şev û roj li devê wê serokê binêre ez wê bi pirsgirêk dibînim berê min li civînan de jî gotiye lê ev nayê wê manayê
أبنائي معناه تشتكو از لبندي ما اف مسئله کی جدایه اف مسئله کی نابرا رخصتن بخوا برياله ده رخصتن بخوا او راسترا گریدای پیواژویه گریدای پیواژو جبکو اب پیواژو نه تشتكو از فهم دکم و تشتكو باخچرينا ل پشتیوی رجب طيب اردوغان گوت يعني تا از باورم داخليني گودار کرد رجب طيب اردوغان بحثا شدكا دبجه نابه دستكي تسلاح به دستكي تداجي سياسته تو بكي هواري بدران از باورم رنگيتا شو تو من گودار دكي هوال بدران وشان هوال هجا وشان هي هوال بدران شو اگر کو وشان هبه از بردام دكم حتى كي بدران دي ساتي سرختي كهوالك جمرة بنويسه وشان هي أنا هون دنجي من دبيسن هوالي بدران هي باشا حتى كو هوالي بدران تسرختي از بردوام دكم از باورم هوال بدران برزريكا كي دجي دنا برزريكا كي تكنيكي دايو دي شارة سركا ودي دي ساوري سرختي يعني نها داخليا اردوغان پر گرینگا مروف لسر راوست کاغ بدران تو هاتی سرخته باشا من بردوام کرد من نهش تباشا فالا ببن يعني داخليا اردوغان پر گرینگا مروف لبنره چند تشتان دبیجه بدستکی سلاح بدستك جي سياسة نابه او شكرا دبيجه جدم بارتي را دبيجه چما جدم بارتي را دبيجه دست دم بارتي دا كلاشينكوف نينا دبيجه دم بارتي گهداري اوينچيه دكا لو ماجي سنوركي جيرا داتينه يادنه جج بحثا مسألة كوباني دكا دعوية كوباني دكا سنوركي جي اوين زندان را بدميرتاش و هوالين ويرا داتينه اي جخوا پککا تو دبیجی پکک تروریستا و دمه تری دریکی ودیکا او دریکی دریا ایمرالیه يعني دبیجه و جاری جارین برای گلکی خراتره دبیجه از غیر ایمرالی به کسی را نارون ای بگو من پکک ویک قبول نکه تشتکو از دزانم پکک ویک قبول نکه يعني تو بیجی از تنه با ایمرالی را داخفم بترا ناخفم و احتمال السبب جكا سلاحي خوجي دينن انجي اوجلان رابيجا كا زختي لسروان بك بلا سلاحي خود دين وبلا بتشن ل استراليا يعني لقطبة استراليا برا او اختياري وانو كسين واني بربرس بتشن ورلا ورونن بنابريه بكن و اوي جنجي بلا بين خو تسليم بكن تشتكي وسق بكك قبولناك ممكن تشتكي وسق قبول بك ايش خو او بانغوازي جاليه باخشلي هاتي كن كوبري دجي بيفاجي اشتيبو بيفاجي بري ج بيفاجي انها هنكي جدي تريج بوجي جبوي كوبري لاوسلو هاد سبيكرن تو ديزاينوسا بسرعه دچونچيه با گريلان را تاول دليستن دماكو بحثا بيفاجي اشتير هذكر يعني از دزانم صلاح الدين دميرتاش دچوچيه دهات ادنه دچوچيه دهاتن هاتنو چونا امرالي برندكت انها تشتكي وسانينا لو ماجي تشتكي جدي دسري واندانينا بقاسي آگاهی مني هندر هنا پککجی في يك جدي ناگري يعني هاوالن شي في يك جدي نگرتنا حتى نها حاضر تيخو جبوي شر جبري زيتر دكن جبوي كو دبيجن دولة باخشلي و اردوغان نجدينا براستيجي نجدينا براستيجي نجدينا مسألة دفردا چيه مسألة دفردا اوا مثلا هو جبوكو ام هنك جبوكو ام جدية توان ببينه هن قاوين يكام كو دولة تركيا دكاره باوجه جبو جدية تخاني شان جواكا كورب بتشي او قاو مثلا او قاو درك دسبيكي زندانيان هميان فالابكا بريا حرتشتي او زندانيين كو رويكي سلاح نقرتنا دست تمام ما قلت ابو سروكي حركتيا باشا دميرتاش هفالنوي في جن او وانا ريكي سلاح نقرتنا يعني تو شو دكاري وانا د زندان بيريو بحثاوي بكي والله من دستك دريجي وكريا جبوكو ملتي كرد باوري ببيواجوي بينه خوازي دنگي ما بيچيا دولت باخچيلي و طيب اردوغان جبو زاني بنا اما جمع فهم نكن
جبوك هو الصميمية فامجي بكن دنجي مناشيوان فامجي بكن دنجي يعني ام بتركيش الصميمية تفا إسقاط بكن دبي بيشي همي إنسانين كجبر دوزا كرد و كردستان هاتنه گرتن سربست ورن بردان ev yek. دو gerek يعني مسئله دستوری دا يعني پروژه خوش بوی دستور هنکی وکن پروژه وان جبوی کرد جبوی دستور بگهین چه براستی gerek وی که وکن یادنه gerek اوجلان وری سربست کرن يعني ممكن إن إنسانك 25 سالان ده زندان دابه عمري ويشي هفته 3 سالي ما أو إنسان شقاسي دجي أو يجي أكتوري سركية مسألة يعني تشتكي مسألة وقتی کتب مخاطب خورا مذاکرات کی هن مسئلهان دوی مخاطبته آستایته فیزیکی و آوان وکه هفته يعني اکتوری کی ده حبسه دا به و توجی لدر و دولتی برای ببینید تو بشی ده حبسه دا وی ببینید سرماسی و یا نراسته بگم يعني بري شما او یک حتی جه کی ده تحمل کردن جبوی کو دعيني دمدا او هفديتن باوروبا راهبو بتشي راهبو بهدف راهبو يعني دهات تحمل كرن حتى جيكي جبك اندامن هدفي هفته جارك دو جاران دكاري بتشن امرالي نوسا انا تشتكي وسا جنينا مرف شو دكاري باوري بك تشتكي اما زبارتكم دنبا سوزين دولتا تركيا دبقاسي كون بيت حسن سربستي رئيسدار öcalan هي دبيجن او درخن دمالكي ده مالكي ده او سوزكي وسا ما بيست لا تشتكي وسا دكان زماني كرديجي هنكي دبكو سربست بكن دبكو هنك زندانيان جي سربست بكن لديسانجي يعني قالي كرد قالي قبول نكا ولا از اوجلان برددم دميرتاج برنادا چه دبه يعني دميرتاج چكريه مسئله کربه نکربه دوزا کردی جه چارچوه سوچ وره درخستن یعنی کی دبه بلا ببه بنره سلحدین دمیرتاش دبه یعنی زاروک کی دبه شوانک گوانک دبه کی جبر مسئله کرد پاراستنا دوزا کردی دبه نبه سوچ خلاص راست مسئله کرد گرک جه مسئله که آسایش درکوه دستورا بنگهین بگورتن تشتی کو باره آمده پیشنیار دکه او تشتی معقولن از بخوا شخصا از ناترسم از پوپولیست جینیما از ملت جی ناترسم ملت جمن حز دکه کیفا وان جمرة تیج جمرة نای جبویکو از انسانک نین ملت بخابیدم از بحث دولت و مولت ناکم جبویکو دولت لناوا کردستان دا دولت شرط و مرجوی کنجکتوری یک نینه دو کسین کو بحث دولت دکن هر کسی زیتر به ترکی داخل جدیت آوان نزانم از ناخوازم بزانم جی يعني بنرى فيتنامي جافا كو جوتن ام دولت شديكن دولت دخوازن دسبيك تشكرن جوتن كسك جرك فيري انجليزي نبه كسك لترجيان بامريكان را بانجليزي ناخفه بفيتنامي را باخفن بلا انجليز مجبور بن ترجمانكي خائنكي فيتنامي بينن بكن ترجمان بلا او ترجمان يجورا بك سوجهون بانجليزي را باخفن فيتناميين كو انجليزي دزجي زانين بانجليزي را بامريكان را ندا اخفين جافاكو امريكا ديكتن جندكي للجزائر ايوه افجي مساله كي تشوا كوره اف ملت انجات كره برياره بده يعني ام لسر ما ملت از ديتني خوي شخصي دبجم يعني از مثلا تو تقري هو تقري دنيوي بي مثلا تو مربكي دنيوي تو دولتك نفذ هي جهاني شو دوله شيكرن و ام چوا دخوازن دولتی چه بکن از تینم برهفدو از ویدی بیجم که بدره دیسا ملت دکاره به ترکی باق هیوا دبکو تو آنارشیست بی اما تو آنارشیزم آخواه نکاری فرض بکی لسر تمام جواکی نه فرض ناکم از دبیجم جدیت تاوان ناس ناکم فام ناکم جبوی چه فام ناکم جبوی کو از دبیجم دولتین کو چه بونه به وی رنگی چه بونه یعنی دسپیکه هر تشتی خو سر بخو کرنه کلتورا خو سر بخو کریه زمانی خو سر بخو کریه اوه کوجه را دبیجه دوجمن از تجسال لسر عرض خو درخم هر کلتوری و زمانی وی رد کریه پشت را کاریه سر خو ببه یما پروگرامی به ترکی چه دیکا دبیجه یکو دولت نخوازه او نظلامه هزار یک گوتن دبیجه دم پارتیه دم پارتی لجاده انده تیگرتن
تێ کوشتن تێ ئەشکەنجە دایەن تێ حەقارەت تێ لێ دەکەن تهدیدێ لێ دەکەن سەرۆکیوان حەمیدە حەبسێدانە تو لەسەر فێسبوک لەسەر تویتر دەبێژە یەک و دەوڵەتی نەخوازی خائینە ئەزوی دەبێژم کەکێ بەدران ئەف سوجە نە تشتێک وەز دەبێژم سوجە ئەزوی دەبێژم ینی مەسەلە دەوردایە هەگەرنا دەولەت واللهی ئیرۆ دەولەتی بدەن من ینی ئەز ناخوازم دەولەتێکی بدەن عەبدوڵڵا ئۆجەڵان ناخوازە دەولەتێکی بدەن مەزلوم عەبدی ناخوازە مەسەلە هیوا بنێرە تشتێکی هەیە مەسەلە خواستن نەخواستن ننە مەسەلە مافە vî netewê heye dewleta mesele mafe niha ez hîwa mafê tê ku tu birinc bixwî heye baş e ama tu dixwî naxwî kêfa tê ye eştera dibêjim heqê tê ama roja ku zeke ez bizanibûm ku tu ji birinc nefret dikî jî roja ku min qirar da ez birinc li te qedexe bikim wê zorê te biçe mesele qedexekirin e niha avakirina dewleteke ez li te qedexe bikim zimanê te li te qedexe bikim û demê ji bo te zehmet e ama ne mecbûrî Kurdî baxî binêre eger li Latin Amerîkayê ji bo ku tu dewlet hene lavê çekê agir ji tara pêwîst e av ji tara pêwîst e xwê ji tara pêwîst e ez dibêjim ew agir û xwê li cemenîne ew av li cemenîne ez wî dibêjim kekê bira tu fam dikey ez tenê kam were ser mijarê xwe tamam ez gotina xwe temam ki maf e ama tu nikarî qedexe bikî êdî tu mafê xwe bikartînî bikarnayînî kêfa te ye yani heşa çûna tuweletê heq e ama tu nikarî qedexe bikî ez eştera bijim Latin Amerîkayê bi dehan dewlet hene zimanê xwe ê heremî naxifin İspanyolî daxifin Brezilya Portekîzî daxifin zimanê wan İspanyola zimanê xwe heremî ji bîr kirine eştera basa tiştekî din dikim mesela dewlet netew zimanê ji bîr kirine ha İrlandî İngilîzî daxifin Avusturya Almanî daxife 22 dewletên Ereba heye ya ji bo tu dewletekî çêkî pêdivî ya îcab nake tu netewekî bi serê xwe bî îcab nake zimanê te cuda be ez behsa wî dikim yani li rojata navîn 22 dewletên Ereban hene hemî Erebî daxifin tamam ew Erebin Emerîkî beriya dewlet netew bûn İngilîz Kurd newsana Kurd nasnameyekî wan zimanekî wanî Kurdî heye kultûrekî wanî zengîntir ji kultûra Tirkiyeyê heye zimanekî wanî zengîntir heye lê pê kesê ku daxwaziya dewlet netew dika dewlet netew dika ser şeva ez jî dixwazim lê tu nekarî yek aracên ku destê te danîne an jî aracên ku tu naxwazî bekarbînî tu wana nebînî û di heman demê de şert û mercên din ku deholê dana tu wana bêqîmet bikey yani tu bêje bela Kurd her tiştekî red bikin tenê dewlet bixwazin tamam rast dibêjî niha şert û merc li gorî mirov tevdigere kekê bedran ji bo ku temaşevan baş fam bikin dema ku Komara Kurdistan hebû li Mehabatê Komara Azerbaycan jî hebû newsa Komara Tirkiyên Azerbaycanî hebû li paytextê wan li Tebrîz bû gava ku Azerbaycanî dîtin Rusya Sovyet hêdî ve dikişê çi kirin gotin Sovyet nebe em nekarin şerê Îranê bikin em milyonek jî şehîd bidin em nekarin şerê Îranê bikin em çi bikin hêdî wê rewşê qebûl bikin çi kirin gava ku Îran ji xwe becarekî nehat Mehabatê û Tebrîzê bigirî qaim qamşand midîrê daîreye nüfûs şand mamostayekî mektebê şand mekteb vekir wisa bi wî rengî bû yanî midîrê avê şand bi wî rengî bû gava ku şand Tebrîzê hemî qebûl kirin gotin werin serserûn û serçavan û piştra jî soz dan gotin em partiyekî netewî ava nakin em pêşmergeyan ava nakin li dijî Îranê şer nakin em ê bibin Îraniyê herî mezin Îran ya mêye xwexistin nav Îranê de Kurdan çi kir Kurdan beqasî ku hêzê wan eya eskerî ji Azeriyan gelekî kêmtir bû abûriya wan jî xirabtir bû daîreya nüfûs hat lêxistin qayîmqam hat me kuşt midîrê maliye hat me talan kir û piştra jî gava ku esker ketine
حتى كو كاريبون شاركرن پشتراجی گاواکو شار نکرن بلاو لیکرن و دمه کرد حتی ایرو بون دجمن ایرانی لی ازری لناو ایرانی ده دناو سیستم ده جگرد وەک کوردان حتا دوو ئەوژی مافێوانی زمان و تشتێکی نەبوو بەریا 3 ساڵ بەریانەها هەندێک پەرلەمانتەرێوان ڕاون یا گوتن زمانێکی مە هەیە هون زمانی مە ناس ناکەن گوتن چمام ناس ناکەن هون داخواز بکەن ئەمە ناس بکەن داخوازکردن نەها زمانێوان هاتیە ناسکردن و سەرۆک کۆمار ئەزەریەکی تورکە ڕۆحانی ئەزەریەکی تورکە لە ناوە ئارتێش و ئیستیخبارات و ئێکۆنۆمیەدا ئازاری ئینسانی هەری باڵا دەستن نە گوندێکی وان خراب نە کەسێکی وان هات کوشتن نە کەسێکی وانژی هات گرت چ بەسەری کوردان هات چ بەسەران کوردی ایرانی هات ئەس دەبێژم یعنی گاواکو شەرتێ دەولەتێ نەبوو و شەرتێ سەرخۆبوونێ نەبوون معزەمە دەستێتدا نەبوون ئاژی تو نەکاری بوو ئەو معزەمێن کو هەنە زەنگین بکەی و بە ئافرین مینە زمان لۆمە من میناکە زمان ئانی وێ دەمێ بەحسا دەولەتێکردن ئیندیحاریە ئەزویدی پێش لۆماژی پێواژەیەن کو دکەون پێشیامەدا چ دەبە بلا ببە مرۆڤ گەرەک بزانە بە مرۆڤ چ قاسی دیکاری سوود ژێوەربگرێ پێواژەیە بەریە 2013 سوودێکی پڕ مەزندا پەکێکی یعنی ئەم ژبیر نەکەن پەکەکەی پڕ پشت وندا نەکردن دەوردا پەکەکە بەریە پێواژێ ئاشتی 2013 ڕەوشاوی چ لوکاکۆ یعنی بەڕێز ئۆجلان هات دەستگیرکردن و دەناف پەکەکێدا پارچەبوون چێبوو ژسی زێدەتر ئەندامێک کۆنسیا سەرۆکاتی و ئەندامێک کۆمیتیا مرکزی ژێ جودا بوون نەوسا چون جەم پەدەکەویانەکەی حتا کاریبان هەگەر کو مامجلال هێلا بە ئەو سیلاحی ڕادەکردن دژی پەکەکێ خۆ داخوازیە سیلاحانکردن مامجلال سیلاح نەداوان گوت ئەم بۆ دەپارێزن لێ حەقیوانینە سیلاح بگرن و دژمناتی پەکەکێ بکەن پڕ خراب و پشتڕ ڕابوون پاژاک چێکردن شەڕی ئیرانیژی هات سەر شەڕی ئیرانی کردن 2007 نهێ نەوسا حتا دەهێژی ئیرانی و تورکیا بوونیە کەما بۆ بمنیەک بەهارە عەرەبی بەسەردا هات ئیدی بەهارە عەرەبی وێ دەمێ پەکەکە خلاص کرد و ئیران و تورکیا بوون دوو پارچە ji hevdû dûrketin ji ber ku li Sûriya nako kêwan çêbû Tirkiye dixwast Sûriya birûxêne Îran nedixwast wê demê Îran rabû be pekekê ra li hev kir gotin kam şerê xwe bidin seknandin saha pêşiyayî vebû ku biçe Rojava û ew Rojava jê derket pişta dewleta Tirkiye ev yek dît destê xwe havî ji bo pêvajoya ji bo pêvajoya aştiye de pekekê karî bû 100,000 kesî 100,000 kesî nêzî xwe bike 100,000 genç ji wana 50,000 çekdar bûn li nava Tirkiyeyê de li nava bajêran de lê de çi de baxira kir de şerê xendeq da baxira kir yani de pêvajoya aştiye dîse pekekê zêde tiştek winda nekir berastî jî ew gerek newê tiştekî tiştek pirsim niha sedemê ku dewleta Tirkiye Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli ketin nava helwestekê bi vî rengî çi ye sedem çi ye gelo sedem şerê ku İsraîlê daye dest pê kirin ew e yan di nava Tirkiyeyê de problem heye krîz problema aborî heye Tirkiye bi xwe ketiye nava hesab û kitaban û qirar daye bi Kurdan re li hev were rast e destpêkê şer tên konjektûrên derve dest pê bikin li konjektûrên derve de ji xwe çend tişt hene yani yek Rojhilata navîn ji nû ve tê dîzayn kirin İran ji heddê xwe zêdetir xwe mezin kiriye li Yemenê yani niha koridorên Rojhilata navîn hemî destê Îranê dane Korfez xwe destê Îranê daye newsa welatê wî li ser Korfezê ye newsa dikare ve îro dikare kendava Korfezê qepat bike petrol qet neçe derve petrolê Siûdiya û Qetar û Îmarat û Bahrên û ya Iraqê wî qet neçe derve ev yek ya dinê li ser derya Oman Husî hene ew jî destê wî daye li ser li nêzî Behra Sor Hemas hebû û li rêka Hizbullah û Sûriya de dikare li ser Behra Spî yani pirzgirêkan derbixe nabêje Behra Spî kontrol bî lê dikarî pirzgirêkan derbixe loma jî gerek ev bê guhortin İran dev ji şorişa İslamiya Îranê berde bibe dewleta Îranê şorişa İslamiya Îranê tişteke
دولة إيران تشتكي دنيا شورشة إسلامية إيراني لسر بنجها دجايتي كرنا روج آفاو أمريكا وإسرائيل آفابويا جبونا وي جرك هزتي بروكسيها من أو هزن بروكسي لدرفة بن لدرفة بردوام دجمناتيا هزن دنيا بكن ليه دولة إيرانية تشتكي دنيا نا تشتكو جيهان جي إيران دخوازه دفجوا هزي بروكسيانا بردا دفج ما بتهديد بسر إسرائيل بيلا إسرائيل وفلسطيني بزغريكين خو بخو چاره سر بكن جخوا بري لنافبرا حركة فتحو دولة إسرائيل را بزغريك هاد من چاره سر كرن لي سال 1995 إسرائيلي كي فاناتيك رابو إسحاق رابين كشت كوبا فلسطينيان را لهف كربو اتفاق اوسلو تشي كربو ودعيني رجدا حركة حماس رابو صدان ايلم وشالكين عسكري كرن ماموستا كشتن بوليس كشتن مهندس كشتن دكتور كشتن كسنا ما نكجن ايدي ويدمي اف بو صدمكو بارتيا كاكران لوبور بارتي يا اسحاق رابين لاواز ببا اسحاق رابين بكشتن كيما زن ببا بارتيا ليكود بارتيا راستربن مذهب چيا نتنياهو بسرد الصلاداري لناوا فلسطينيان دا تشبو لناوا فلسطينيان دا عرفاتو حركة فتح يا لايك وسيكولار وديمقراط كو دنيا لبش بيبو ضعيف بو لشنا حركة نازي إيران كو دكاربو نازي إيراني بإخوان مسلمين دكار نازي إيراني بكو نازي إيراني يجي حماس بهزبو اف روش جرك بيغورتن لوردا روش تي غورتن چه دبه اتفاق ابراهام چه دبه اتفاق إبراهيمي تشدب اتفاق إبراهيمي بكرتاسي يعني اتفاق كي أنرجيو آبوريو آسايشة دنافرا عربانو ولات إسرائيل ايوه دمي لروشالات نافين ودمي جرك هاف سنجك هبي لهم بريوان يعني أمريكا تجار ناخوازه متفقيوي ببرامبر به لبنرا منك اشترى بينهم جسال حفتي دا هفته و چندیه هفته و ششه هفته و هشته گاوا کو شرع مصر و اسرائیل چدبه با مصر را لهفدکا دبیجه از 10 میلیارد دلار بدمتا جبوی کو عسکری ته بهزبن از عسکری ته پرورده بکم لامریکای از سلاح بدمتا تو دکاری به هزکی پرپر مثلا رشات نافین لی شرع اسرائیل مکه او چوا چدکا چما کسکی کو دکاره به رقیب اسرائیل وسام زندگا جبوی کو سیاست امریکا وسایا لهمبري متفقي خوشي جرك هيزكي دني آوا بكا كو بكاربا دنگه پیراچه بكا هاف سنگي پیراچه بكا جبوي كو غرور نبا نها لهمبري اسرائيل وعرب جرك هيزكي دني هبه او هيسكيا عمليه دنرن دناوا نخشين سياسيه تركيانينا جبوي تركيانينا مينك اشترى بيجو جبوي كو هر هيزك هبه كو بكاربا او دنگه چه بكا لهمبري عرب اسرائيل كو ددمه پیجدا پشتي تنكرنا حماس حزب الله از باورم ضعيف كرنا ايراني دي او بكن دي اتفاق ابراهيمي صد بيكوري سعوديا جيب كونا دا استخمين دكم لهزك لهم بريوان كيا تركيا نابا جبوش تركيا نابا كاز لبن كالبنرا فيدان تي بغداد تهديد دكا تي هوليري سليمانية تهديد دكا لبنرا دبلوماسيا ايرانية تشتكي دنيا مسعود بزيشكيان دي بغداد تي هوليري وبستراجي دش سليمانية كسي تهديد ناكا لحرس جيانجي بكردي داخفة تلدنر لدبلوماسيا إيرانيان تقاسي زرافة يعني دفردا فرقي لوما إيران كاباسيتي وهي كو دنجي كي لهمبري إسرائيلية تشيبكا لتركيا أو كاباسيتي ودبلوماسيتي دانينا وزيرة كيوي درفة هي وزيرة الشر وزيرة كتشتكش الدبلوماسية فهمناكا يعني مروف براستي جوه دولت فهمناكا جراو شبيري وان فهمناكا شو قبول دكان ها كان فيدان ببسلو كيوان ها كان فيدان دواري استخباراتي داجي الانسان كي سركتينينا شقاسي استخبارات بتشانتا وتسليمي بكك كيرن دانا نهادا شكفتين بكك دانا يعني او ترك شو مجيوان شو الشغله براسي مرو جاي فهمناكا ها كان في ده نجبوا استخبارات دبه لغوري من نجبوا دبلوماسيه دبه نجبوا وزارات الدرفه دبه اوجي بروبلم وانا بروبلم دولة تركيا هي بروبلم دولة وانا اصبحسا دنجيد يعني اگر كيكيوا بنر طيب اردوغان زرارك و 20 سال ضيا دولة تركيا
تو کسی نداره جواک رزیل بو سرو بم بو آن هاجی جری درکتیه فقیر بو جکی جا عالیه و عالی اخلاقی و دنری بنره عالی آبوری و عالی سیاسی و ترکیه تام ها اوی دمی ام نکارم بیشن طایب اردوغان نزانه و ام رخنه ناکن ام رخنه ناکن ام بحثا وی که دیکن ترکیه چما نکاره ببدنگه پرسیوان جچیه چما دسته خدا کردان از وی بیجم از دخوازم بیرم سروی یعنی نها لی بنره ایران تکلیه خو به پککرا پرخوشه دکاری پیرا باغفه تکلیه خو به حزب سوریه دموکراتیک پرخوشه دکاری پیرا باغفه لگوری من ایران بخوازه ایرو دکاری به دم پارتی را باغفه ایران دکاری به اخوان مسلمین را باغفه ایران دکاری به هر آلیکی عراقی و عربان راجی تکلیویه تنه نارضای عربان اوا دبیجن پرزیدکان جمرات چنکه نارضای لبنانیان اوا دبیجن او بالای حزب الله جمع دورخه نوسا نارضای فتح او دبیجن او بالای حماس جمع دورخه تنه اوا لرسالات ناوین دا دکاره یعنی امکانی وی تکلیان ج ترکیه گلک زیاده تره بتایبەتی ji bo meseleya Kurd newsa hilbijardina ku me behs kir Îran çê kir Amerîka nekarî bi çê bike ha pir giring e Amerîka 2 sala dixwaze hilbijardin çê bibe çê nabe lê Îran hat ew hilbijardin çê kir pedeke jî kişan aliyê xwe hilbijardin çê kir yanî kapasîteya di destê Îranê de heye dewera dîplomasîk de li Tirkiyeyê xurttir e ez wî dibêjim loma Tirkiya di vê xerîtê de nîne Tirkiye dixwaze çi bike Tirkiye difikire كأم خو هنكي بهز بكن روشا ميناو خوي جخو خرابة أبوريا ما جخو خرابة وقطب لاشما يعني بارشبون پر مزنا لنا في تركيا دا أم جرك هزكي بدن خو داكو أم جرانية خو آفا بكن جبويكو أم بكارن لروسالات نافين أو فالاتيا كو إيران ديلة أم تجي بكن بتايبتي جي لسوريا دخوازن لو ماجي أحمد داود أغلوجي يعني بدح لبنان ربا أحمد داود أغلورا تكل يخونها برخوش كرنا بريد زمني هفدو ونخويني هفدو دمجين نوصا أحمد داود أغلو جبوي سوريا جرينجا جبوي كو معماري كو سوريا يبخي قاسو سوريا يبخي وبتشا جامعة أمويان نمجكي بكا أردوغان نبو أحمد داود أغلو ديسا أحمد داود أغلو هينا أو صاد فكرين دبيجن احتمالا إيران لسوريا هنكي فكشي اگر كو دواري عسكري دا فكشي ويدمي احتمالا فرصتي بدمي امريكا كو ام رجيم اسد بخن ويدمي ام جهادي خوجي بكار بينن لديسا برزغريك جوان را برزغريكا كرد سوريا هزن سوريا ديمقراطيك دكاره او بلانيوان فالا دربخي او لوما دستي خدانا دانا كردان دستي خدانا دم بارتي افدس داني تاني او لبشتويا تشتكي دنيا لغوري قناعتي پلان و پروژه خرابکردن روجاوی کردستان هیه نه جم دولت ترکیه و هیچی در روجاوی دایه بکردار لهب ورنجی راستیا ایرو ستاتیو ایرو یا روجاوی کردستان بتجاری قبول نکن نه دوار تکتیکی دا گوتنین عجایب دکن مثلا گاوا کو جاره یکمین صالح مسلم دعوت کرد اردوغان حتی دعوتی مالا خو کرد د گوتبوی از دکارم کردستان کی سربخو بدمتا كاتورا جمرة آريكاري بكا كأم في أسدي شغل رابك يا صالح مسلم زاروكنين يعني ببرنجي باورناكا تو كردستاني سربخود دخوازي كاكو دسبيك بدا كردي خوا بش بدا من نفسه صالح مسلم قلت بنا كاكو أم نكر أم قارشي سوريا نابن أم ويدمي روسيا دي مالا مخربكا قامش لوجي بكي حلب أم تشتكيو سناك ام خود پارێزن ئەم دژمنێکە تمام اما تایب کوردستانش کدرتینه دده صالح مسلم مثلا tabii بقيت سر تبسية حاضرة بيشكيشي يعني او وان هنا مثلا او تكتيكي وان هنا او تكتيكا دولة عثماني بريد جهابون يعني سوزي نوسا قالك جارنا دانا كردان او كردجي خاباندنا حتى سوزي كدانا شيخ محمود وبإنجليزان را بشر عنين أو جي هنا إنجليز دقوت الشيخ محمود يعني آماده كاري كرو سليمانية بالا فرخانة فكي بالا فرخانة ويدمي بيلوت الدنيا دانا ما بون بالا فرخانة همي خرابون لأنجام جنگ جهانية كمين دا
بالافرنا مابون انجليز جبو الشيخ محمود دخواز بالافرخاني عفابك لدولة تركيا هاتن او اتاتورك هات مكتوبة الشيخ محمود را نويسان بانجليزان رابا شرعاني ومع دمي حرتشتك جدزده كاملين او يعني او تشتيوان هنا ایدی از باور ناکەم vê jarê Kurd bi vê yekê bên xapandin lê ew nayê wê watayê ku mirov bibêje ez wana destê xwe dirêjî min kirî ez destê xwe dirêjî wan nakim. Yani mîna Şêx Mahmûd dikir ji bo İngilîzan. İngilîz destê xwe dirêjî wî dikirin ew destê xwe dirêj nedikirin. û dawiyê de ew bû bala bisirma. Ev gerek nabe li siyasetê de gerek mirov mirin be gavak yekî destê xwe dirêjî te kir. Tu jî destê xwe dirêjî wî dikey armancekî wî hê armancekî te jî heye dikarin bi hevdûra mamalê bikin kîjan ji wan re qazanc dike lê gerek parlamento bikeve nav vê pêvajiyê yek ya duwem gerek gel şiyar be her tiştek gerek şeffaf be yani di navbera İmralî û mala Erdogan da nabe tiştekî wisa tenê divê parlamento heye wî jî hebe dem partî heye wî jî hebe yani çiya nabe destekî te sîlah û destekî te siyaset ew ji dem partî re dibêje destê dem partî de ne debançe heye ne çifte heye ew xîtabê PKK dikin ew xîtabê PKK dike û dibêje yani dixwaze snûrek ji aynî demê ji bo dem partî dibne ji bo ku PKK di nav siyasetê de nîne PKK silah destê wî daye li Tirkiyeyê ku di nav destê wî de di nav siyasetê daye dem partiya û dibêje tu godarî PKK dikey godarî ew ê çiyê dikey loma jî ew nabe gerek tu xwe yek alî bikey yani armancek jî ew e PKK Öcalan û dem partî bînin hemberî hevdû ew jî heye bêguman ew jî heye heta niha ev yek çê nebûye demê pêş hêvîdarim çê nebe hîva gelek spas ez bêjim diyem bi dawî bikin saeta me tijî bû saet û heft deqeyê em di weşanê de ne hevalên hêja meyîr û weşanek taybet çêkir weşanekê hevbeş bû hem di rûpela kanala hîva xweşnav da me çêkir û hem jî ya min de bawekê zindî û ev ceribandineke demên pêşme de em ê cana wisa bikin hîva gelek spas em xatir ji hevala bixwazin û em biçin spas bo wî spas bo hemû temaşevanan spas ji bo ku heta ku niha hûn bemerabûn û demê pêş jî hûn dê bemerabin dem baş dem baş silav